me mwa power ediba eye to my GHS1. Na yami insha papa isan say eye enedie Empress ne me de namono edu etwemu. Na no ada e na Kwame Nkrumah Tikese eye the morning show ewo OKFM so e na ode ebetu dwa ese eye ade a eye Vim Lady efia pokua akwakotena eye amanone a oye programs ewo hono ni program a watu ni din say edwaso no hono na woye no enu nti no omo ti okay ama okay agina so no na enye programs no mo ye enu nti o mani 2 weeks offensive form emetna studio emfa enye program no na enu na gintre he ama manfo etwe ne sani abasa ni o ma puse bi apu anhwe omo papa ne Kwame Nkrumah Tikese ni team Oma ji omo di ankasa na enu na despite media wo hwe ne ekoso no na amanfo eka bloggers asomu na ne ejai we si atain ama munti bi da na den na ekokoso na no na eye omo press release ababeto amonten so na mami kan emfa ema wo enu da screen na ni mo so obetimi akan bie e de ama wankasa wo ho yentie emfa embroid immediate release. Management of Despite Media has taken notice of recent comments by Kwame Nkrumah Tikese making waves within the media space about Efia Pokuya Vim Lady. Management wishes to inform the general public that it is aware of Efia Pokuya absence from the country as well as her virtual Jaso program. Having approved and sanctioned SIN as an organization, it is within our right to grant a staff leave with or without salary depending on the circumstances, and this is no exception. And despite for Ekanono, Kwame Nkrumah Tikese personally opinion on the matters or comments probably made without malice does not in any way represent the position of management of the argument reached with Efia Pokuya on her absence and virtual program. We wish to assure our loyal listeners that their best interests will always be considered in every decision taken now and in the future. We will, however, take this opportunity to thank all our loyal listeners, staff, and other stakeholders for being part of the Despite Media family. We are most grateful. Thank you. Signed by management. And then we release our mountain. So and they say, Kwame Nkrumah Tikese and someone what's now okay morning show. So I can't Emma Vim Lady 2 weeks off Ambra studio no dia omunim ho hwe eme omune na plan ono akasa na dwen e na wo kan e wo hono mo na Vim Lady ne absence ana say only studio no omo management no aware na ewo mo mra mo nso say we can be epe akwanya kwatena fie akwa homegye mu a omo de be ma no so obetua ne ka ana say wontua no eka eno no management no aware about Vim Lady de no eno nti no obia enna etuo edre ne enda so pa mo so pa wo no Ghana for amanone for mwachre odo papa na enu ne beto dwa enebi kasa se management in same way ababonten so dia na ne kamia ye se Efia Pokuya Vim Lady oye nya tamfo because utie Kwame Nkrumah Tikese ne nsem a wode tu dwa ene ne oka se omo na okenu si omo nanfo omo na omo tete omo na omo abre 12 years ago 2010 I was starting okay no obre ape nipa pe customers ama omo atie no omo am enu ntie ne want na se Efia Pokuya amfa ni program emfa ma meto so na no na bibisa se na se baby koye nim na abefo kwa kodunu what they want debut se wo Kwame Nkrumah Tikese wo betena se de wo se wo mpensa kraye ane obi asesa no de won sesa on dane ho change bibia mu wo betena se de bia tena studio aye programs nkwa de ne na tena ho nka de benti enene
van aba obi van aba yetimi soa the whole studio di kwagina mountain so market e dey program ma manfo tie se ne da bia mo ya no to se ne mo studio na chesem sesa ya eba enti ne wa ka no de won sesa won ne mamu enti sa de a na kamea ye se vim lady ani oye enya townfo na no de bi se bia na Kwame Nkrumah oni vim lady eni beef bia entokwa bia nyu omontam na dwen na oka ebi nso se bia no de petrend na we yemfa petrend emfa enya hwe wo ho esansem obi adwuma na yede to atomprede esansem o meki reference bi address de a vim lady no na ofree multimedia de ba na bro ba no na omaji okay de esi ho enu nti no omo de want na se sasa na wo multimedia ene despite de enye ho no mo na oba be di agro abeye program na no some virtual programs no ye nyina ye nim se ya de a COVID-19 ena abebie wiase afa na nyina ani amaye hu atiase sene se yebetimi aye programs ahodo ewo yen social media platforms no so meeting ahodo betimi akoso parliament kra ensi aye kra yebetimi aye no abel fontain time so ne nyina aye COVID-19 ena de ba ye enu ntino abebi ye ne abeha ye de nanso aboa ye me yetimi asesa ne memahu se na bibisa wo ho a ubetimi ne obi kra ye meeting bi ewo ba bi nipa ne tini fie esanse obi kra tini bedroom oye ni programs normal enu ntino despite media say vim lady the program oye no social media no so jasu no de a omo nyina omo ya we na Kwame Nkrumah Tikese ni ne crew ni de omo adwen na omo kire na omo nso no wa kwanya say wo kire omo adwen aha na me de wisi ya all the social media platforms like a video ne share na subscribe fama me so subscribe ya media any Empress Ann nyame ya do ma ye besi ahia. Plus Anani, so we're the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, a church for our quadrant any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then location of a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anda da ma na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati